Upat sa 12 ka pasidungog ang gihatag sa prestiyosong Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards ngadto sa mga personalidad sa GMA Network. Ani report. Gipasidunggan sa Manila Overseas Press Club o MOPC ang mga kontribusyon sa broadcast journalism sa mga inilang magsisibya. Upat sa 12 kanila personalidad sa GMA Network. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024-25 Award ang gihatag ang GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon alang sa iyang kahana sa trabaho ug track record sa law ug media. Ubos sa iyang pagdumala, nahimong labing maayo ug gisaligang radio ug TV network ang GMA nga dunay 84 million viewers ug presensya sa tanang media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number two, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. Giilasab isip Journalist of the Year 2024-25 ang award-winning journalist and host nga si Jessica Soho tungod sa iyang upat ka dekadang excellence sa broadcast journalism. What I know for sure, we are needed now more than ever. For as long as there are voices who need to be heard, rights that need to be protected, lives that need to be changed for the better, we have to keep telling the truth and the stories of our people. Thank you, MOPC, for recognizing the work that we do. Television Reporter of the Year 2024-25 si Balitanghali anchor Rafi Tima tungod sa iyang kahana sa TV ug broadcast reporting sa Pilipinas ug abroad. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriyang ito. At para mapabilang sa inyong magagaling, ito rin na nakakataba ng puso. Radio Broadcaster of the Year 2024-25 si DZWB anchor Melo Del Prado tungod sa iyang kalidad sa pagsibya sa radyo sulod na sa 36 ka tuig. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pal ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Ang MOPC ang pinakauna ug pinakadugay nga press club sa Asia nga gitukod niadtong 1945. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.